cuman acil dihiga sebelum bemadihin ulun memainakan. Sudah mendengar tadi ada pamandiran, ujar bila bemadihin hendak diberi sawiran. Jadi nang lawan acil ngarannya ada janji, bila kada ditepati tangalih cilai sampian. Mana bang dilihat pina banyak gelang di tangan. Jadi nang lawan acil sakadar ulun padehi, ngaran kita duit kada dibawa mati. Saumpama banyak pian beisi rejeki, istilah cilai kata rejeki dibagi-bagi. Apalagi acil ngini aur awal datang si dinang tuhuk besilpi. Jadi nang lawan acil nang ada nang tuh di sini. Acil laiwan pian ulun nang mau ucapi, awal nang betemuan tadi kami terjadi. Sidin langsung manyu berang pak ibu hei bang kasini. Langsung befoto ulun juga tak bingungi, ujar sidin pang maliat rancak tuh maliat kami itu di happy. Lalu alhamdulillah betemuan hari ini. Jadi nang lawan acil kami mendoakan, mudahan cilai pian selalu disehatakan, mudahan laki pian selalu dikuatakan. Kalau pina bulan ini mau pulang betianan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Salam Nabi Muhammad. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bizidni ilman, zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Allahu Rabbi, Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah
ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني أملا صالحا عملا مقبولا diisi yang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan seakan hidup ini terus kekal abadi larut dalam manisnya duniawi manisnya duniawi Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'an wa
زدني علما نافعا ووافقني أمالا صالحا أمالا مقبولا. صلى الله على النبي محمد. والكل لنا صلوا عليه. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. الدين لنا والحق لنا صلوا عليه. والعدل لنا والكل لنا أدل الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعدادنا روحا له سكنا
Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Kepada bapak ibu di sini seberataan atau ibu dihiga nang berdua beranak nang umpat berdudukan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan atau bapak-bapak nang ada di muka nang duduk di sofa menerima tamu undangan. Laluan pian ulun mau ucapakan pastinya nang tak lupa ulun nang pamula tadi ada mengucap salam. Jadi nang lawan pian ini seberataan nang mana bang ada di sini mendengarkan itu menjawab salam. Kita nang menjawab di sini seberataan. Jadi bang salam ulun hendak membolehkan apa boleh kenang pemula ulun mau ucapakan karena menjawab salam suatu kewajiban. Jadi sekali lagi ulun membolehkan Assalamualaikum kami mau ucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan terima kasih banyak lawan pian sabarataan. Anang mana salam sudah menjawab akan kita langsung berdoa ini sabarataan. Mudahan kita berkata menjawab salam, mudahan sabarataan panjang umur sehat badan. Mudahan kita selalu dalam lindungan dunia wana akhirat berataan salamatan lah salamatan. Jadi bang kami terus melanjutkan selamat berjumpa kita seberataan. Lawan bang kami di sini nang bertemuan. Jadi nang bermedingin kami memulayakan ini nang pemula di sini membawakan sedikit kami lawan pian memadahkan pada rombongan kami setiap orang mau undang. Pasti selalu madihin kami tampilkan menyalang besalawat buhannya nang kauyuhan. Jadi nang madihin kami memainkan mana jua kami cinta nang kesenian dari daerah kita Kalimantan Selatan. Niat tujuan kami supaya kesenian selalu berkembang, supaya kesenian kadang sampai hilang. Jadi wantian kita nih berdoa hari ini sabarataan. Mudahan kesenian kita Kalimantan Selatan pastinya Pak Ibu kada hilang itu dimakan zaman, supaya kesenian kita nang selalu berkembang lah berkembang. Terima kasih lawan pian kami ucapi karena kipas angin atau lambat menjulungi. Jadi lawan pian Pak Ai terima kasih pastinya hari ini mulai bisukan kami bemadihin di sini liwar banyu aku hajenang mulai hentade kada kita lihat wadainya di atare banyu pina panas jakanya pang banyu es ulahakan bawa kasini kami nang besalawat besar bujur tahau se apalagi butuh rakungan cilai nang takaringi. Jadi nang lawan pian sakadar memadahkan bila tuan rumah si dinang kada auran adakah wadai pangantin kasini dibawakan lawan banyu aqua haja nang sakutakan ulun bang maliat banyu aqua hari ini Pak Ibu tak penyake amun nang banyu tunggal pangami hantaran jake Allah taran jake jadi bang kami
terus melanjutakan jadi nang bemadihin lawan acil nang dihiga sidin nang mengarakan banyu aku amanai sudah ada mulai bisukan nginigin sakutak masih belum habis dimakan tetap terima kasih Pak lah nang lawan pian lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan nih acara diberi nang kelancaran mudahan nih acara diberi keberkahan lah keberkahan jadi Bangulon cilai nang malanjuti kami nang bemadihin di sini bang terjadi lalu tak lupa ulun mau ucapakan kepada nang di jalan ulun nang mewakili tuan rumah nang mau undang sidin minta maaf minta rela beretaan karena pian lalu terganggu kemacetan jual lawan pian baik nang bemobil atau bahkan kendaraan lalu di sini aku kurangi kecepatan supaya beretaan kita nang selamatan lawan nang di jalan kita mendoakan mudahan beretaan selamat sampai ke tujuan lah ke tujuan sebelum matiin ulun mana rusakan bukannya bapak pinta di sini bemadihinan cuman acil dihiga sebelum bemadihin ulun memainakan sudah mendengar tadi ada pamandiran ujar bila bemadihin hendak diberi sawiran jadi nang lawan acil ngarannya ada janji bila kada ditepati tangalih cilai sampian mana bang dilihat pina banyak gelang di tangan jadi nang lawan acil sakadar ulun padehi ngaran kita duit kada dibawa mati saumpama banyak pian beisi rejeki istilah cilai kata rejeki dibagi-bagi apalagi acil ngini aur awal datang si dinang tuhuk besilvi padahal lawan ulun sekali befoto 10.000 memberi sedangkan si din mulai beisukan kadede juga memberi jadi nang lawan acil nang ada sebelah kiri lalu tak lupa hari ini ulun ucapi terima kasih banyak lawan pian hari ini lalu ulun doakan cilai langsung terjadi mudahan pian sehat setiap hari mudahan pian selalu disayang lagi mudahan pian dilancarkan rezeki mudahan beretaan kita kawan naik haji lah naik haji jadi Bangulon pulang nang malanjuti anak ini mama sidin sudah memberi anak sidin nang talamak belum lagi menjulungi jadi nang lawan acil nang ada nang tuh di sini cilaiwan pian ulun nang mau ucapi awal nang betemuan tadi kami terjadi sidin langsung manyu berang pak ibu hei bang kasini langsung befoto ulun juga tak bingungi ujar sidin pang maliat rancak tuh maliat kami itu di happy lalu alhamdulillah betemuan hari ini jadi nang lawan acil kami mendoakan mudahan cilai pian selalu disehatkan mudahan laki pian selalu dikuatakan kalau pina bulan ini mau pulang betiana jadi Bangulon terus melanjutkan kita berjumpa di sini nang betemuan
jadi nang lawan pian cilai ulun ucapkan terima kasih banyak sudah bang di sini kita nang bedepatan ujar imbes sini sidin nang hendak saruan asidin memberi langsung besalaman ulun terima kasih jua nang lawan pian jadi nang lawan acil nang sakalau wargaan langsung nang hari ini kami mendoakan mudahan cilai pian selalu dalam lindungan pian panjang umur berataan sehat badan ngapa usaha pian diberi keberkahan duniawan akhirat berataan salamatan lah salamatan wadai pengantin sudah datang hari ini cuman dua putingannya pinasupan matahari jadi nang lawan acil terima kasih banyak cilah nang hari ini wadainya bisa siris lalu hendak dicobai jual lawan acil istilah tupang kata kita beisi tangan ada kanan ada kiri jadi bila ada wadai banyunya juga di atari jadi onpian ulun mau ucapakan masalah beta taki cilai ulun begayaan cuman beno begaya cilai nang babuju ala babuju lalu tak lupa ulun mau ucapakan sebelum bemadihin tak jauh kita berjalan alangkah baiknya kami ini tak lupa lawan pian menyafakan selamat berjumpa kita nang betemuan pada nang hari ini acara pengantinan ini tempatnya ujar di tapus dalam jadi ngaran pengantin ulun mau ucapakan itu Bang Hartati dan Muhammad Jafar pengantin di Palaminan kita berjumpa hari ini berdepatan lalu nang tidak lupa tampulu bapak ibu di sini nang tak kumpulan alangkah baiknya gesan pengantin baru kita mendoakan jadi gesan pengantin kita mendoakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan doa kita pastinya nang dikabulkan mudahan tuh pengantin inya nang lagi binian inya panjang umur mudahan nang sehat badan mudahan pengantin selalu dalam lindungan mudahan tuh pengantin inya parajekian usaha pengantin diberi keberkahan inya rohoi rahayu mudahan tuntung pandang mudahan pengantin inya tuh menjadi keluarga sakinah dan juga mawadah dan juga tuh warahmah kita mendoakan mudahan pengantin hajatnya dikabulkan mudahan tuh pengantin lepas nang dekat momongan mudahan pengantin selalu dalam lindungan duniawan akhirat tidak akan terpisahkan lah terpisahkan lalu tak lupa ulun mau ucapakan kami nang bemadihin ini menghibur pian nang ada di sini pastinya seberataan lalu nang tidak lupa menyapa nang tu sempian wabil khususnya Abu Hentapus dalam jadi nang lawan acil nang pian manyu berang cilai bilah manyu berang lihat kiri lawan kanan jangan tangan ke atas sakadar nang kapanasan jadi nang lawan pian ulun nang mau ucapi hendak ulun menyapa pilang nang ada di sini lalu nang di muka
lupa tak lupa ulun sapae nang duduk di sofa nang sebelah kiri nang kopiah hirang nang jelesidin kae jadi nang lawan kae kami nang mendoakan tak lupa nang hari ini mudahan kae sehat setiap hari mudahan kae selalu dilindungi mudahan kae kita kawa bertemuan lagi apabila di rumah kae masih ada nini istilah tuh bang kata mudahan tuh bang kae tuha kaladi biar nang makin tuha tapi masih tak genjangi lah tak genjangi lalu bang ulun terus mau ucapakan kepada tuan rumah pulang nang maundang kami tak lupa lawan pian mau ucapakan ulun nang mewakili kakawanan bertaan kami terima kasih banyak nang lawan pian karena bang di sini kami sudah diundang juga alhamdulillah kami nang hari ini sehat sabertaan istilah kata kita nih diberi umur nang panjang jadi nang beretaan kepada tuan rumah ulun nang mewakili panitia rombongan kami terima kasih banyak nang lawan pian mudahan nih acara diberi keberkahan lah keberkahan jadi bang ulun terus melanjutkan kepada acil dihiga mungkin lagi binian jadi nang lawan acil abang kira ulun lagi pian jadi wan pian ulun mau ucapakan terima kasih banyak nang lawan pian imbah befoto sidin memberi sawiran mudahan buhan pian berdua lawan abang mudahan selalu panjang umur sehat badan mudahan rejeki pian dilancarkan usaha buhan pian diberi keberkahan mudahan buhan pian hajat dikabulkan dunia wan akhirat bertaan salamatan lah salamatan lalu madihin kami menarusakan kita madihin di sini nang begayaan lalu nang tidak lupa lawan pian mau ucapakan bila bemadihin ulun ni terjadi kainan nang kesalahan ulun minta maaf minta rela beretaan jadi nang lawan pian ini saberetaan kami terima kasih banyak mau ucapakan lalu nang hari ini tak lupa pang bersyukur kita nang lawan Tuhan karena pang di sini kita nang berdepatan lalu alhamdulillah bertaan mau ucapakan membawa lamari beguyangan bertaan mudahan bangai pian selalu diselamatkan lalu nang tak lupa motor nisan tuh kuburan mudahan sidin nang lalu saberetaan usaha buhan pian diberi keberkahan lalu tak lupa hari ini ulun lanjuti kita nang bemadihin behiburan tuh di sini lalu lawan pian ulun nang mau ucapi selamat berjumpa betamuan tuh hari ini lalu bang kami sakadar nang mau ucapi lawan nang buhan pian lalaki tau bebini kita berjumpa hari ini terjadi sebelum bemadihin pastinya ulun lanjuti alangkah baiknya tepuk tangan sekali sekali lawan ibu-ibu
ibu pulang sabertaan nang di bawah tindak nang imbah tuh makanan nang ulun lihat buhan pian berdirian selamat nih berjumpa buai kita berdapatan mudahan buhan pian panjang umur sehat badan mudahan buhan pian pastinya bangsa lalu dimana aja bagana selalu dalam lindungan lalu tak lupa kita mendoakan tampulo paman-paman ada nang berjualan wabil khususnya paman nang di hadapan nang sidin berjual is potong lawan guringan mudahan manai pian nang mana berjualan mudahan nang buhan pian selalu disehatakan usaha buhan pian mudahan nang tuh diberi pastinya keberkahan sidin didoakan kadema aminakan mudahan tuh bang pian rezeki dilancarkan hanya kata tawa sidin mendengarkan mudahan laris manis manai pian dagangan mudahan bertaan kita para jekian jadi bang ulun ini nang mau capek lawan paman nang di muka bejual tuh guringan pinanya telur gulung nang bisukan tadi jadi nang lawan pian sakadar ulun padahe bila manai lakas habis dari akan tuh kasini ulun begayaan aja nang tufang pasti mudahan manai pian dilancarkan rezeki mudahan beretaan kita kawan naik haji buhan nang topa unjunan mudahan pian pulih mudahan beretaan karena beretaan mau unjun tufang pasti jadi nang paman unjun lalu banyak hari ini mudahan nang salamatan buhan pian tufang pasti lah tufang pasti jadi pengulun terus mau ucapakan kepada ading-ading pulang nang bedudukan bila beduduk belepik burit pian kasihan tuh kuitan menapasiakan jadi wan ading-ading kakak mau ucapakan pabilanya pian dingai kakak wadahi bilanya bang beduduk sedikit dingai kasini mana bang arinya kasihan juga tapan nasi nang awak tak halus pinanya kada sing cawatan karena mulai tadi unggal-unggal kada karuan inya bang disambat bangai nang pina sopan jadi wan ading-ading ini saberetaan baik nang laki-laki bebinian nukar mainan mudahan dingai pian ini saberetaan mudahan panjang umur buhan pian sehat badan mudahan ading-ading sekolah pendapatan mudahan umma abahnya bagawi para jekian mudahan buhan pian sukses ke masa depan lah masa depan jadi madihin ulun nang melanjuti lalu terima kasih kepada tuan rumah tak lupa ulun ucapi karena bang ni sidin ada maatari terima kasih banyak lawan pian hari ini mudahan nih acara pastinya diberkahi jadi nang lawan pian ulun nang ucapi ngini bang penyu es kawan mandake cangkirnya dua putingannya dijulungi jadi nang lawan kawan beretaan nang di sini bila imbah tuh minum paksa nang begiliran kita nang marasai bila nang handak beim bebe cium kapipi jadi nang lawan pian ini sampai retaan
Kami tak lupa hari ini mau ucapakan kita nih berjumpa di sini nang beretaan. Ini tempatnya ujar nang ditapus dalam, kita langsung berdoa gasan nang ini kampung pastinya nang buhentian. Mudahan kampung sini wabil khusus tapus dalam, mudahan kampung sini selalu pastinya diberi keberkahan. Mudahan kampung sini pastinya tuh diberi baik-baik keselamatan. Mudahan bang terhindar dari bala tuh musibah, itu apapun jua mudahan dijauhkan. Mudahan kampung pian di sini selalu aman, mudahan masyarakatnya begawi para jakian, para jakian. Lawan bang abang nang lalu di hadapan kami nang lawan pian tak lupa mau ucapakan. Tapi nanya si Den itu sah keluargaan, mudahan buhan pian selalu diselamatkan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan, itu nang pastinya lawan pian selamat datang. Lawan ibu nang di muka nang sidin berjalan, nang karudung hirang baju hirang saikungan. Selamat nih bertemu kita nang berdepatan, lawan baju kuning bakal kacamata hirang. Jadi nang lawan kakak nang awak saling mungkalan. Kami tak lupa lawan pian mau ucapakan, bila awak lama kai kada rugi pian, apalagi betianan kada tapi ketahuan. Karena parut pian sudah kenal pamulaan. Jadi nang lawan kakak sakadar ulun padehi, bila lawan laki hendak membunuh Yahudi, bila hendak membebem jangan ditilami. Lalu bang ulun terus lanjutakan, jadi nang lawan pian ini saberataan. Kami nang bemadihin satu mata memainakan, kaina bemadihin insya Allah disambung pulang. Jadi nang tidak lupa hari ini mau ucapakan, kita berjumpa ini nang berdepatan. Ulun hendak membawa pantun ini nang pemula tadi memecahkan. Lalu berdoa dahulu saberataan, bila ulun berdoa amin akan buhen pian. Bilanya beamin dair dan dalam hati kada usah benyaringan. Lalu nang ini doa amin akan berataan, jadi nang ini doa ulun mau mulai akan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan saberataan, kita nang panjang umur mudahan selalu sehat. Mudahan sehat kita pastinya di jalan taat, mudahan nih terhindar dari hal-hal nang jahat. Mudahan berataan rezeki kita meningkat, segala usaha mudahan tuh berberkat. Mudahan berataan kita nang kabul hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan saberataan, kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan berataan kita nih selamat, mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat, laka akhirat. Lalu bang kami terus melanjutkan, jadi nang bemadihin ulun
ulun memulayakan jadi nang lawan pian ini seberataan sayang nang tubang bangai sudah kalewatan jua tuh sayangnya bangai sudah pembinian jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan kita berjumpa di ngai nang betamuan ada nang tuh bagana berdiriat di Suberang jadi nang lawan ading nang bebeju hirang atau kakak nang di dalam mengamira tuh kasine jadi nang lawan kakak sedikit ulun badahi bila nang mengamira kaipian hati-hati bila kada memberi kami kaya kada jadi jadi tak lupa ulun mau ucapakan lawan ading di Suberang mengamira tuh hari ini jadi nang lawan pian kakak nang mamat dahi nih rombongan kami banyak nih nang bujang pada belum bebini jadi banyak nang bujang kami di ngai hari ini nang sudah bebini hanya nang 3 ikong nak kakak mamat dahi terutama Bang Dul nang kada tapi begigi jadi wan bian kami nang mamat dahi bila nang mangamira nah nang tak lupa nomor HP diberi pabilanya minat lawan bebuhan kami kawah aja kaina dingai malam dihubungi kalau pinarindu kawa ai ujar pisi bila nang tubang hendak lawan bebuhan kami nang paling belakang nang tahi lalat didahi nang mancatok bestam dingai Arab Saudi awak pinahirang kawa ai jadi nang lawan pian ulun nang mau ucapi bila hendak buhan Arab pian beisi laki kaina nomor aja kakak langsung memberi nang ini nomornya lewat ulun hulu sendiri jadi nang lawan pian kaina dihubungi 0878 nomornya ma awali 1609 dingai nang manang ahe 99 lawan 29 itu nang mah akhiri jadi nomornya dingai 12 biji bila pian mencatat kaina hati-hati apabila pangatas salah bisa ambulan mendatangi alaman lobang kita terus bermadihinan jadi nang lawan pian di sini saberataan lawan bapak-bapak di muka nang berdudukan paai nang hari ini itu alhamdulillah kita nang betamuan jadi nang lawan pian kami minta doakan mudahan buhan kami sehat saberataan dimana kami tulak mudahan berataan selalu dalam lindungan mudahan berataan kita para jekian ngapa nang hajat kita mudahan dikabulakan jadi bang kami terus melanjutakan ulun nang tu melihat amang nang di hadapan nang bebaju biru lawan bebaju habang amang nang bebaju biru sekali datang bepandiran menunjuk lawan kami pinanya ada pertanyaan jadi nang lawan pian ulun membaca pikiran jadi nang lawan pian mungkin nang mana kone buhan mana nih bang kami di sini nang sarumbungan jadi nang lawan pian ulun mengenalakan kami dari negara dari desa Paharangan
lalu daerah utara itu nang kecamatan kabupaten kami hulu sungai selatan, yaitu andaknya di kota Kandangan. Mudahan paman itik selalu parajekian, walaupun bebao sidin meninggalkan. Mudahan usaha sidin diberi keberkahan, lawan kakak di bawah tindak nang bebaju habuk, tak lupa menyapa pian. Sakadar pang kita kaai besa sapaan, diwar awak bagus benar kaya putri duyung, istilah di lautan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan, mudahan di lain waktu kawa pulang betemuan. Jadi tak lupa ulun membawa pantun ini nang panutupan, kainan nang bemedihin insyaallah disambung pulang. Jam 10 lewat 15 menitan, istilah tobahuma kami di negara sadangai sudah makanan. Jadi nang lawan bian ulun mau ucapakan, kita bemedihin satu mat hulu betahan, kaina bemedihin insyaallah disambung pulang. Lawan ibu-ibu nang sudah bulik saruan, mudahan pian bulik buai nang salamatan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, ulun membawa pantun ini nang panutupan. Apabila jerujuk itu daun jimempai, ada paikat lagi ningai dadayan kain. Apabila jodoh hari ini bang sampai menjelang mestinya hari pengantin. Lalu tak lupa ulun nang mau ucapin si 45 kaai koriding patah, ada patah sabila hendaknya dihiga kaca. Kita beretaan hari ini mendoakan, mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah, mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Bila kita itu manjuri landak, ada nang kura-kura hendaknya di perumahan. Kami hendak permisi satu mat hendak bemandak, terbang kami bersatu satu mat kami bertahan. Apabila ada itu jerum nang patah, jangan disimpan itu di dalam pate. Apabila ada kata kami nang salah, jangan tuh disimpan pastinya di dalam hati. Lalu terakhir ulun mau ucapakan kepada tuan rumah, terima kasih banyak ini tuh benyuis pian maatarakan. Jadi nang lawan pian ulun nang mau ucape mewakili kakawanan itu nang hari ini. Ulun bemadihin ulun nang betatagih, wadai kakawanan di belakang memakani. Tinggal 3 butingannya lagi hari ini. Lalu lawan ikam paksa kita berbagi, kainnya sabela seorang dia nang tupang pasti. Jadi nang lawan pian ini saberetaan, lawan acil nang berdiri nang di bawah pisang. Jadi lawan pian kami nang bemadihin cilai hendak bertahan, kaina bemadihin insyaallah disambung pulang. Mudahan buhan pian sehat saberetaan, mudahan tuh di jalan pian nang salamatan. Bilanya beregap di PCTV-an supaya bang pian kada sampai beguguran. Nang itu inya lalu pinanya masih berpacaran, mudahan tuh nang lakiannya para jekian sehingga cilai inya lakas bakawinan. Jadi kami terus melanjutkan, kita bemadihin satu mat lagi bertahan kepada buhan pian ini saberetaan. Ulun mau ucape minta rela saberetaan, kami meminta maaf bila ada kesalahan, salah lawan bila mohon dimaafkan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, wassalamualaikum minta rela beretaan ilahi.